Tisamoga padilanas sore ki baca lalas sampaja. Upasanya ia kota baca suratul waqiah ilalas sampajang akka 10 pita baca saliwas sampajang napa pada kota baca cicang ilalas sampajang. Tabahan nih. Gitu. Jadi ya kau baca waqiah ki cicang mita baca palawangan na mga ribya isa natako okui sampaja sunnah eta palatu waqiah aja natabaca ko pura ki masampaja sunnah. Oko na sampaja sunnah eta palatu pada ko tabaca akka 10 suratul waqiah. Si salah tuh kok kilala sampajang. Makanya ko masampajang ita na patamma koran akka 10 itu tamma koran na cicam nih. Gitu kayak. Magay nasaba pahalana iya ko isaliwan na korangi baca. Korangi baca isaliwas sampajang kung kajenne 10 palan na. Tapi iya ko isaliwas sampajang, iya ko ilalas sampajang 150 palan na 1 huruf. Paham ya? 15 ya, bukan 10, 15. Jadi ka 15 tabaca waqiah nilai na ko ilalas sampaja tabaca. Makanya ya kung masampaja sunnah kita palami suratul waqiah okwilalan na sampaja sunnah eta palatto aja na tabaca saliwan na. Apa padamu itu koto mangaji si bako to masampaja ibaca ya Rasulullah. Makanya ada ulama kita itu dia kan diruntuk mengaji apa okwilalan na sampajangin na baca mas sampaja sunnah na baca itu makanya pasangi aja tarogi ya, pasangi supaya dia tarogi. Palawangan na mga ribya isa tanya waktu mengaji. Pasangi ya, palawangan na mga ribi si bawa isa antara maghrib dengan isa tanya waktu mengaji. Ya ko iya aja tapake mengaji okoro. Agak pa ipake sampajang. As sampajangi okoro. Iolo na mga ribye waktu mengaji ternyata si sampajang pura sarak makoe elattu mga ribi denala dito masampaja sunnah jadi ternyata waktu sampajang imon rina sarak waktu masikiri misiba waktu mengaji tapi imon rina mga ribye lattu isa ternyata si waktu mengaji waktu mas sampaja tosi makanya palawangan na mga ribye isa ang kasampaja sunnah asanna sampaja sunnah awabin anna rakanan katoma kada sampaja sunnah toba pada mui awabin na sabak torewa taubat karena dia dampangi dosa magi niya sa torewa asabak pura ki makareso kolino yurusu mana jama-jamange dara yurusu balu-balu yurusu galung yurusu mangaribi isa to monro masigie aja na torewa law boleh asam paja sunnah ki anna rakana maka Nabi tapadai apalanna ko masampaja sunnah ko 12 taong etana mataru-taru. Iyaro awabin asanna palawangan na mangribya isa kaya matandre apalanna ko mangaji ki na ko masampajang iya ko mangaji ki namo tabaca si digeso de to nakadapada apalanna ko mangaji ki 12 taong de tapi iya ko masampajangi anna rakana padai ko masampaja sunnah ki 12 taong yang tanah. Yan na to na kada tau pandrita patareka palawangan na mangribya isa tanya waktu mangaji tapi waktu masampaja. Tabahannya megan mapat di ulu. Apa ang kabacaan yung kakakay iya miyak wagaji ko pure masampaja mangribya tesas napteugan rusuk mangaji iya ko ya de na salah rogi mi kotomelo mak deke pahala de na salah mangaji ki malolongan ya palang lolongan topi baraka tapi iya ko pak dekeng rogi ki asampajangi okoro nasaba waktu sampajangi ro waktu sampajang jadi ro mangaji tapalamon riwi
Kenritaro, o kogiyolo na mga ribi, o kogimon rinesa. Nasaba iya to si yolo na mga ribi, na mo misuro ki masampaja dito na wadin. Apa natyan ni matoy na bita. Degaga sampaja riwat tu macala na matan na suegang kalabusisan na.